Kasta la ti biag! Aywan, anak ko, barupay aging gaita ni Carmelo. Nalabit nga or-orayan na ka. Ah? Ninanang mat. Kumporme man laditan ti bagbagayo. Ay pudno ti imbagak anak ko. Agayat kang kadayjay, ngem mabain laang. Ipampanunutan nyo man jay taon, nanang. Amom anak ko, kabayatan nga adda kay di abroad. Pulos nga awan inararam na. Iso ang nalabit asika ti or-orayan na, anak ko. Ay, kasta ka din, nanang. Ang managbabain mat nga rod. Idi sa anak pa'y anak ka pan iti abroad. Mariknakon nga da panagayat na kanya. Ay na anak ko, no siyakla ti masuraw, ison ti pakiasawaam no bilang. Kusano nga isot pakiasawaak ngay nanang? Kat saan mat nga rod nga agar-aram kanya? Ngam no bilang agdaton ni Carmelo ken ka. Adda ka di matlanamnaman na, anak ko. Jack ilibak nanang. Saan anarigat nga ayatan ni Carmelo? Tamalaksid anagagat, at damat itsura na, kan nadayaw pa'y. Hey, no mabalin la ko ma. No mabalin la ko ma asyak ti agaram. Ay, siya kung ti agaram, para ken ka, anak ko. Nanang! Dagi jay mutlataraken nan akalding kas kadabaka na kan dagiti mula na anateng ti as-asikasun na. Ison santipan na kaasawa na dagiti dingon na. Amangan na damat isang saganaan na, nanang. Di tayo lamo. Ay na anak ko, awan pa'y pulos no biyana day jay. Iso ano agdaton token ka, aklo namon adagaws. Si Mang Putin ni Tirising ang nagkapoy di abroad, anak ka. Apay di mo mapansarong karan. Kasla, mabainak mo't nga rod, nanang. Naa, tanya ko matipagbayanam nga baro kamay. Amangan no dinak mo't lakayat, nanang. Nangruna kat kagap-gapo na iti abroad. Iso ang mabainak. Ay na, Carmelo aya. May salaang ti pakaramatan ti sao amabaen. Tay agaramit iti sana nasayaat. Day tati kababaen. Nanang. Nadnadlaw pa'y akayat nakamanugangan ti inana. Atapyula da ita, nanang. Kasana ka maikarikin iti rising. Naa, kasano nga mumasan ka may karekat di mo pa'y pinadas tinagdaton kan kwa na? Kasanaw, nagdatonak, kat mapayak tulaan. Kahit kasanumat nga rod, no saan nakamagayam apaayan, alaman. Ninanang Ay na, daytoy titandaan anak ko. Awan serbin ni ayat, numabain kamay amang yibkas. Tandaan dayta! No iso tigasat ko ni Tiriseng, nanang, ay kat dumteng tulat ta, iti biyag kaw. Naa! Unay mo dayta ka panunota mon, Carmelo. Ururayam ke din adumtang. Kasano ururayan na kamagayam. Di pa itong palbyag kayon nga gininuray. Anya? Nagkapoy ka na ya, pare Carmelo. Apay, di mo ka di madlaw nga damot panagayat kan ka ni Tereseng. Ay, madlaw ko tayo pare. Narigat mo't niya rod niya. Ibaga tiriknak kan kwa na. Gagangay lang di kasta no damdamaw. Aglalo no napudno ti panagayat mo kun kwa na. Ay, launay pare. Saan ang nagbaliw tiriknak kan kwa na? Sipod idi, kan aging gaita nagbalikbayanan. Kastala ti biyag ko natang arodan pare. No, da panagayat mo iti may sa babae. Talaga mabain ka kun kwa na. Ay, pudno ti ko ng pare. Talaga mababainak. No maipapanin kin ayat. Di kagdanag pare. Kuyugan kayo doon malang. Sarong karanta ni Tereseng. Kita into pare. No mayat ti chimpo na. Mabainak ka talaga. Ay, may aman dito tsimpo-tsimpo pare. Basta mapantayin ton malam, Dagasan kayo di balayaw. Ay, oray umuna kayo ton amang rabi nanang. Tadapapanan mikin ni Mark inton malam.
Nay, papanan nyo ay anak ko. Mapangkay sakit agaram Kwa, nanang. Kwa, padasik man sa rungkaran ni Tereseng, nanang. Na, ay na, maragsakan akman para kan ka anak ko. Good luck. Oo, nanang. Bareng no, saan niyo mo naman ati bain ka, no? Kasangsangok to ni Tereseng. Ay na, di mo man ngamin pampanunutan day tabain-bain anak ko. Awan ti puli tayo ama nagbabain. Ay, oo, nanang. Sige nga, Rod. Mapana ka. Anya ti kunayo nanang. Umay damar kan Carmelo dito'y balay ita amalang. Wan anak ko, isumot ti ko na ni Mark, itay nagkita kami di bangkag. Isumaagsagana ka, Ay na. Ay kat pakaragsakak ananang. No umay da pumasyar. Awan matdakas na ta, balasang kat nga rod to'y anak yo. Ala nga Rod, tamapanak agluton, tauray mangandanton dito'y balay. O sige nanang, taurayak nga rod ida. Ne, ay da kayo Mark, ay Carmelo, ay sumrak kayo Naimbaga malam mo, Tereseng. Umay kami man nagpasya. Oo, Tereseng. Umay kami man makisarsarita. Ay kat, Carmelo. Ala, sumrak kayo nga rod. Oh, kumusta ka ngayon, Carmelo? Kastoy lata. Ang taltalon lata. Ay, upun kayam. Napanan ni Mark at Tereseng. Ay, ada ijerwar. Agis istoryada ka ni nanang. Kasta ka day? Wan. Oh, kat, anya nga iti pagtungtungan ta, Carmelo. Kwa. Diyos ko. Kasano nga taday tuwin ay kasla masisira pakmatan iti kinapintas ni Tereseng. Oh, Carmelo. Napaulimak kamatan. Jay kwa gamin. Tereseng, jay kwa. Anya ako Kaslada kayat mo nga ibagangam. Mabain kan samat. Alan ibagamon ti kayat mo nga ibaga, Carmelo. Di ka kadi agbabain. Kasla saan ka baro? Di na mo't la ibagan ti ayat na. Jaski. Ni Tereseng, mate. Amom, Tereseng. Pumimpintas ka man. Ay na, siguro, dan kayan ayat mo niya. Ni Carmelo mo. Sa anak pintas. Tawan tupay, tagayat kanya. Ay, Diyos ka. Ay na, agpasakitin ka ma. Ay, kwa. Imposible mat Day ta kinapintas mo, Tereseng. Ado ti agayatkin ka. Nalabit mabain dala siguro. Amangan no, awan ti maipagpanagkildakin ka. Iso di dala maibaga ti ayat dakin ka. Pagbainan da kumamot ngay. Nang runa no adamot panggadanda. Wano adamot nalaw at talon da. Kan, no adda tarakan da adingwan. Di, umdas kumanda kita, ama ipanakal da no bilang. Kwa, Tereseng. Talaga siya kasama ti dagdagamatan na. Ay, anyamot tayo na. Kaya't kung ahibkas ti marikrik na kita, ngam umahapon man ang tibayin kanyak. Anyaki din. Kasano nga tanaya? Ayun na yun, aya.
Carmelo, napauli magkamanan. Ha? Di ka man Eh, makaidnan. Kwa, pudno, pudno launay dyan ako na. Awan ko mangagpaisot pagbainan da. Oh, no kasta nga rod. Di, ibagada ko man ti marikrik nada. Ha? Bilang man, gusto da kanya. Kwa, mga aladala siguro ati umno apanawin. Si kakit di mait. Dumteng to, uray puutem. Siguro, kasta nga agpaiso. Kasano nga rudan ngay, Carmelo? Rumabiimot tan. Ang mga nururayan na kan ni tatang mo. Awan ka din ti pagtungtungan ta? Ay, mabiit lang Isaganak pa gayam ti pagsangwan ta. Mabiit lang. Oh, ita, Carmelo, ibagamon ati talaga agagaram. Di ka kadi agbabain. Pasensyakan. Ikaw, kinapudno na. Talagang adatin napatag nga ibagakan ka, Tereseng. May papan kan Ay, sus! Agayok samatan kan! Ay, sus! Agpakatan kan samatan! Kaya't mo ta itimplahan ka pa'y iti kape. Saan ako niya agkape? Tama ano kumaro nervyos ko. Amang ano, saan ka makaturog? Nagadumot apalikaw ti salbag a taon. Ay, ulitak manen Anya dyan napatag nga ibagam kanya, Carmelo. Mayak. Gaputa. Di pa ilang kat. Ay, Diyos ko. Nga anya, ibagamon Carmelo. Ay, makaturuturo gakon. Mati talaga. Jakmat mairobot niya baka. Adeng. Dito ti pudno nga ibagag. Mabayinak lang amin namang ibaga. Dumawat ako iti bukal ti karabasan ni nanang mo. Dahil imulak ko iti bangkag ko, Tereseng. No, adapay Kunak no agdatunan. Ay, wan. Ado, ti bukal ti karabasan ni nanang. Uray doang asako ti alaam. Ado, mabit lang, tamapan ko alaan Ay, Diyos ko. Kasla, medyo nagbaliw mo ti jar ni Tereseng. Imanaw matlatan. Ay, unay met nga minay na. Ay, kunak nga ibagakon ti ayat ko kuana. Nagbayinak maray na. Ay, naibaw ing lakit nga rod iti karabasa. Ay, unayay na. Aniya! Di mo pulos na yabkas ti ayat mo ken ni Tereseng? Nakano nagbayag kayo nagsarsarita? Oray sang kapirit abalikas may papan kanayat awan na ibagam. Kastang agpaisaw, nanang. Paspasagidan nagpayan. Ngam awan talaga. Jak na ituret niya imbagat ti kagarakin ko Ay, unay kamutan aya anak ko. Kunaklano na yabkas maon kat napasungbat mo ni Tereseng. Ay, nagkapoy kamutan. Di mo la natawidan, tigaraw day di tatangmaw. Ay, nakapoy ti diskartem anak ko. Ngam no may papanan iti dingwan, alis to ka ba anak ko? Nagadun ti baka kan kalding mo. Asawa lang ti kurang. Jakman amo, nanang. No kasangsangok ni Tereseng,
Kaslag pigpigargar tiriknak, kan agkot-kotokot na iti tumtumeng kaw. Jak lepad padlaw kin kwa na nanang. Uray permin at talaga ti panagayat ko kin kwa na. Ay, mabainak at talaga mangidarirag kin kwa na. Ay, ibagak manan kan kaday ti pagsasawa, anak ko. Laglagi pam akanayon. Awan serbi ni ayat, numabain kami, amang yibkas. Uy, bakit? Awan ti serbit ipapan mi di balay da Teresay. Ay na, kastala ti biyag alakay. Saan pa'y siguro apanawan ang maadaan iti kaayan-ayat ni Carmelo? Sa bagay. Talaga anak ko orang ti diskarte na may papanan ka ni ayat. Ay na, makakatawa ak nga rodjay ko nam abukal kat ti karabasan ti ibagbagana. Kat nagadumat ti mula na anatang. Ay, pero may bakal. Nadlaw ko pa yung arod ka ni Teresing idirabe. Amid yung masurunan. Nagbayag da, nagsarita ng, ay na. Bukal lagam ti karabasa, tinagtinagan ti saritaan da. Ala, ano samtigay yung mula kay? Mapan kayon tumanan, bareng addapay bukal ti tabungaw tinana. Oo, naigamutin mo. Talaga naangaw ka man. Nay, itaman pa'y naginom ka, Carmelo. Pag-iso lang, nanang. Nag-shot kami man kin pare Mark kitay. Napanakat binurag niya ramana. Iso mo natin pinulutan mi dagiti kapay. Nanang, agrubatak mapanak man ni Jayan ni Tereseng. Na, sarong karam, anak kainom ka, anak ko. Pag-iso lang, ba't in-shot ko, nanang? Panawinan, talaga nga'y baga akong tirik na ganko na. Tano kasanaw, ay kato umulit ayon, nanang. Asawag ko ni Tereseng, no aklunan naglaki day. Uray ni nanang, nano kaya't naglaki di akit ka din nagmatain. Uray duwatan niya gina. Ay, laglag! Nalaing ka sumao, no nakainom ka. Mala, mapangkangarodan, na mga numaunan nakapay ti sa balay. Ingkaan! Anya ti masapol mo, bro? Sino ka, bro? Siyak ni Rodney. Kayan ayat ni Teresing. Anya? Ay, kaayan-ayat mo ni Teresing? Kunam? Labs! Sino ka diti? Ha? Carmelo! Adamat imot mo asabong. Wine, Teresing. Kat isagot ko kumakin ka dito, Adamat gaya man kaayan-ayat mo. Ay, Juan. Pudno ti ko na ni Rodney. Agayan ayat kamin, Carmelo. Ha? Labs, iso ni Carmelo. Iso dya ibagbagakkan ka crush ko, idi. Si Kagayam. Nice meeting you, Pards. Crush kunam, Teresing? Jacqueline Pagarob. Apod no ti atap ko akayat nagputgayam iday. Sige nga raw, Teresing. Mapanagaon. Brother. Agyaman naglangin kan ka. Nadam ko man na Teresing. Di mo ko mapagay-ayaman laeng. Kinapudno na, bro. Agkalay sa kami ninto no may alawas. Pudno ti ko na ni Rodney. Kat maawis kanto. Umay ka nga umay, Juan. Crush ka, kunak. Tadamot pa nagayat ko kan ka, idi, Carmelo. Nabayag nagaram ni Rodney kanyat. Idi saan ka mauray, inaklon kon ni Rodney. Iso asaan asyak ti para kan ka, Carmelo. Kat, kumusta nga iti panang sarong karmo ken ni Tereseng, anak ko? Dumanon tan? Awanan, nanang. Na, awanan day? Awanan ni Teresing. Asawahan dan. Nadano, nag-ida iti lalaki ang mga asawa kan ko na.
Ay, sayang, Nanang! Sayang! Ay, anya nga rod ngay, anak ko, kastala tibiyag. Kanayon mga ibagakan ka, edi. Awan serbi ni ayat, numabain kamit amang yibkas. Ay, di kanayon nga ibagakan ka, edi. Anya nga kay inunandakan, nagkapoy kan tumang ngamin. Nagadwa pa ligaw mo. Dayda ka bukal ti karkarabasan ting kay bagbaga. Ay, awanan. Asawa mo, dayda karabasam, anak ko. Ita, mamatikan iti imbaga kapag sasaukan ka. Ay, Nanang! Ay, mamati agad! Ay, sayang ni Tereseng! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ni ayat, numabain kamet amang iyabkas. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Dilya, ni hari nga arkitektaw ti kayat ko apakiasawaam, ha? Tatang, Di nakita ni ti kasta, Dilya. Naginawa ti biyag mau no ni hari ti pakiasawaam. Marigrigat tayo lang arudain, marigrigat pa lang ti pakiasawaam. Awanin at ti mapasamak iti biyag tayo no kasta. tatang, jak nga rod kayat ni Hari. Agpanunot ka anaimbag, Dilya. Tasino nga raw ti kayat mong agdatdaton ken ka. Ni Dwayne nga ahinti iti baka, ha? Tatang, Ulitak, Dilya. Ni Hare nga arkitekto ti Pilyam ta iso ti ado ti kwartana. Saan ket ani Edwin nga ahinti iti baka ti Pilyam. Jak kayat dayjay, agat baka. Para kada kayo day tangarak, tatatasyo. Ay, important mga arak na ito, Barok. Adamot ten ginatang kwalitsyon manok apulutan. Ay na nagsaya atan. Mumlatamot ti paggugustaw. Ningay Dilya tata, adda ka day. Ay, urayam labi itain. Tada nang ibaonan ni nanang nakinkwana. Patsek nga gawid day dyan iti balay. Kasta ka day tata. Kabayatan ti panangururay mo ka ni Dilya. Agsat tapay, talo kataktintin mo nga arak, Ha? Kaya't ko adang gayan nakbaraw. Mabibit lang, wine. nanang, nabartukan da tatang ken Hari nga agin inom dita sanas. Ay, wen nga rod. Naimasan dametan tinagin inom. Imported nga arak ti imot ni Hari itay. Una yan tilangada. Baybay amlat ta idan, anak ko. Mapankalat ta ni Jay kusina. Taing kailuto tay pang malaman tayo. Ado pa'y ngamin ti aramidag. Una nang. Agawid ako, Dilya. Nasayang at mo. Ha? Adda ka di ibagbagam, Dilya? Ay, awan. Agawid kanta ni Rabiin, Hari. Makaturturog akon. Okay. Baliwak to lang ito may sumarong karkin ka, Dilya. Uray sanan. Ha? Anya ti imbagam, Dilya? Ay, ko. Daya matimbagak. Awan. Kunak, agawid kan, tani. Makasinga ka launa yun. Apaya pinabainam ni Hari idirabe ay. Dilya. Saan ko mat apinabainan, tatang? Pinagawid ko lang, tarabiyo na yun. Kat makaturturog akon. Nasingpet di Hari. Kita sinagutan nak pa iti imported nga arak. Bastanti pa iti kwarta. Gapo tasagsagutan na kayo ni Hari. Tungpalan nyo matlatan ti kayat na. Anya ti kayat mo asawad? Imbaga kon kin ni Hari, asaanan nga umay dito'y balay. Ngamda kayo mat ngamin ti agpilit nga umay latta. Gapo ta iso ti kayat ko aparakan ka. Arkitekto ko naman. Ado ti kwarta na.
No iso ti pakiasawaam, di tayo agbisen. Tatang. Saan kumanatangkan ti ulom, Inton sumarunaw nga umay sumarong karniharay. Respetaram, Dilya. Ay, anya nga ron ti maramidan. No saan na kayat ni Delia dayjay nga arkitekto, lakay. Kastala ti biyag. Ha! Maagday dyan nga anak mau. Di na mo ti agpili ti lalaki. Napay, may surom nga ron ti puso na nga gayat. Ay. Di nakman kontraan. Pagsayaatan ti ibagbagak ka ni Dilya. Diyak kayat nga agbanag to ang nakakaasay. Lakay. Baknang pa'y dagiti kakabagyan ni Haray. Agduduma dagiti luglugan da. Anya kumangay no baknang dagiti kakabagyan na. Awan ti pakainaigan da iti biyag tayo. Ay, dakal bakay. No asawain to ni Hari ni Dilya. Di tumulong dagiti kakabagyan na iti panagbiag tayo. Sanaya? Ay, Tasyo, di ka mang namnama. Na? Imposible dayta, akapanunutam. Tay kuna nangarudan. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Edwin, agyaman nakitiin sagot mo akarnit baka. Awan anyaman na, Dilya. 3 kilo ti karnit baka day tayong sagot ko ken ka. Un nga rod. Amangan no saan min maibus kada tatang kenanang ko. Ha? Ay, Rabi ni Dwayne, nagawid kan. Ha? Sangsangpot ko pa ilaan. Ngam pagaw-awidan ako ni tatang mo. Di mo latan ikaskaso. Delia, Dwayne, kaano ayat nagmuti ayat mo kanyak? Nabayagan nga. hindi ka pa'y lagawid. Ibulos ko ti aso mi, ipakamat ko kan ka. Kitaan na. Ha? Ay, uwan tata! Agawid akon! Sige, Delia, agawid akon. Ay, Dilya, di mon papaunagan day jay nga ahinti iti baka. Awan ti sumgar adot-dot ko kan kuana. Tatang. Anyan tulangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayaw, no iso ti pakiasawaam. Narigat mo't no pasiglatan na karnit baka ti sidsidaan tayaw. Tay sulang ti amuna nga isagot kan ka. Tatang, nasingpot ni Edwin. Ay, an mong tinasingpet no, agbisin kan tumait. Tatang. Nasingpet ni Haray. Tay sagsagutan nak iti arak na imasapulutan. No iso ti pakiasawaam. Aglemesak to iti adu nga arak ken agkakaimas apulutan. Insan Delia, di mo ikaskaso ti bagbagan ni Uncle Tasyo ken ka. Ay, nalabos ni tatang, insan. Tilabagi na ti pampanunutan na. Pinapanaw na ni Edwin idi na minsan arabi eh. Ay na insan, naistorya kanyak dayta ni Edwin, idi nagkita kami. Ibagbaga na paikit din nga awanan tinamnaman na ken ka. Kinapudno na, insan. Kayat ko ni Edwin. Angam ti parikot, saan akayat ni tatang mo ni Edwin? Gaputa ahente kanulaang ti baka. Anya kumangay mo't no ahente lang iti baka ni Edwin. Tinapatag, iso ti pakarik na ak iti ayat, insan. Correct! Gaputa isagsagutan ni Hari ni tatang iti imported nga arak. Kayat na mo't tanday di alalaki. Insan, kutsimot ni Hari tinagsardang iti batog ti balayaw. Insan, umay ka. Dak kaya tagpakita kin ni Hari. Umay ka, darasam. Kababain pa ikit din. Tadi to'y balay ti malatiwan nyo, Delia. Nedi. Umay kami lang makisarsarita ken ka, Edwin. Kasta ka di? Un Edwin, kasta nga agpaisong. Ay, apag iso nga rod. At dama ang angar akukod ti baka. Ison ti pagsasangwan tayo. Ay, wow! Ay, kayat ko dayta, Edwin. Mabisinak mutan. Uy, insan, agtanang ka kumalaang mata. Ha? Ay, sorry, insan. Mabit lang nga rod Delia. Nedi. Kita lang ti ang angrak akukod ti baka.
Sa dino tinagapwam, Delia. Si marungkar itay ni Haray. Adda na panan mi kiniinsan nede, nanang. Nay, nagdakkel matamallo kong tiimot mo, anak ko. Naangar ako kud ti baka daytoy, nanang. Nagluto ngamin ni Edwin, ket inyawid kumaten ati daduma. Ay, kaya't mo hasawan. Naggapo ka iti balay da, Edwin. O nanang, inawis nak ngamin ni insan nede. Ala, iparabaw mo nga raw di tilamisaan day ta impadigo ni Edwin. Ta si daan tayaw inton malam. Ay, bakit? Nauma akon iti karnit baka. Ita, adda man ang naangar ako kung ti baka iti lamisaan. Apay, sa dinot naggapuan da ita. Ha? Ay, kwa. Karaman jay inted edin ni Edwin na karnit baka. Anya? Nala, mangan kakadilatan lakay. Di ka nagdamag pay. Sa dinot ayan ni Delia. Kanayon ngagpukaw. Ang mga makisinsinnarak mo't ka ni Edwin nga ahinti iti baka. Rimwarda ka ni Nede, itay laeng. Nagpasyarda siguro. Tunggal umay dito'y balay ni Hare, agpukaw ni Delia. Ay, jak kaya tira-aramiden na. Kaasin ni Hare nga agur-oray kan kuana. Una yan day taasan na ay mo, Edwin. Delia, namuak anapingat ng agdatdaton kan ka ni Hari. Kan iso ti kayat ni tatang mo aparakan ka. Ha? Panagkunak, awaanan tinamnamak pay kan ka. Sino nga mi tinangibagakan ka? Nga awanan tinamnamam kanya. Kayat mo asawan, Delia. Adda namnamak kan ka? Ha? Anya ti kayat asawan da ita? Ay, ayatan ka mat, Edwin. Anya? Ay, agyamanak. Sinong batang matlangan ti ayat ko kan ka, Delia? Sa akon ti karagsakan na lalaki ita. Delia, adda na pa na ninanang ko. Iso aduduha talaan ita dito'y balay. Anya ko mano dudu at talaang. Ay, ayatan ka, Delia. Ha? Edwin, aping iniggamam ti pingping ko. Nagpintas ka, Delia. Ha? Edwin, di nakagkan. Apay, Delia? Sa dino tinagturturungam, ta ita ka lang agawid dito'y balay, ha? Ha? Kwatatang, ijay ayan tigayam ko. Agsasao ka di itipod naw. Tatang. Ne. Apay akas ta tilangam. Masakit ka kaday, ha, Delia? Na. Ay! Di mo supringan ti pagayatak, Delia. Sumarong kar inton rabi ni Haray. Sangwam, ken kasaritam anay bag. Naawatam? Tatang. Delia! Adan ni Haray. Ket... Nakaturog ket agurok pa yan. Ay! Delia! Ay, nalakay. Di mo nriingan ti anak mo. Bayam, amaturog. Ay! Imbagak pa'y kuha na abisitaan na ni Haray. Taumay ita arabi agam naturog mo gayam. Ay, siya konti sumango ka ni Hari. Ha? Bay amaturog ni Delia. Apay, si Kaya ti umay nasa rungkaran. Ta si kakit din ti sumango kan Juana. Tasyaw. Aginom kamilangan ka ni Hari di tasalas. Awan pa'y sir-sirbi mo dahi tanga anak mau. Edwin.
Abay, akas lang matandanagan ka, Delia. Kuang amin. Amangan no agsikuga kat dinak to itungpal. Delia, ay ayatan ka. No agbunga man tinaramid ta. Ikasar ka. Edwin, Iso nga wanti rumba nga pagdanagam. At damat urnong ko para iti panagkalay sa ata no bilang. Edwin, Rabiin, amangan no sapsapulan da ko ni Jay Balayme. Sige, itulod ka ni Jebalayo. Aglugan ta ni ti motorsiklo. Saanan? Amangan no agpungtot ni tatang ko no makita na kakadwa ka. Ay, anya nga tano ipudnutan ti relasyon ta. Ay, kwa, saan pa'y nga ita? Kagura na ka ni tatang ko. Ang Dumteng to ti aldaw nga ipudnutakin ni tatang ti relasyon ta. at dapay lang panagamak ko. Anya ko matipagamkam. Amangan magbaliw to ti amin. Kat ni haring arkitekto ti pagtungpalam. Dinto mapasamak dayta, Edwin. Ay ayatan ka. Dayta ti tandaanam. Ay na. Nagmayat ti alsam ti native amangga. Ay. Mabit man lang. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Adelia. Apay ka di tatang. Dahil sakit ti ulo mo. Idep-depel mo ka tanitib amanggan di ta chocolate nga ice cream. Ha? Hunak no bugong ti pangidep-depelam iti mangga. Ngam saan ba? Chocolate mo't gayam nga ice cream. Ha? Iso nga rod ti kayat ko tatang. Kastala ti biyaga. Nagimas to pa. Anya? Kastala ti biyag kunam? Uwan tatang. Kayat ko nga rod nga. Ay. Anyat mapaspasamak kan Kadilya. Aginaw kan samad. Diyak kayat ni Hari nga arkitekto tatang. Ni Edwin nga ahente iti baka ti kayat ko. Na maarabis kan Sandilya. Di mo ka di pinanunot ti masakbayam. Ay, huston dayta, lakay. Ay na. Di mo maisuro ti puso, no isaw ti agayat. Kababain da ito'y nga inaramid mo, Dilya. Masikog ka pa yan. Tatang. Ala, payabak ni Edwin nga ahinti iti baka. Kasaritak itinaawang. Nasaya at nagparang ka, Edwin. Damat, igaman yung abo na yung tata. Apay, akas lamabot-butang ka. Tanya ti kabutang mo, Tata, petan yung matlat ng tabuning yo. Mga no itagbat yung kanyak day ta. Talaga nga itagbat ko kan kaday tao, no di mo itong palti anak kao. Ay, lakay. Agkalma ka kumalaang. Ikagaramid, iti saan na nasayaat. Tatang. Tala ka, Mandilya. Siyak lang ti agsaw. Hoy, Edwin. Saan akayat asawan, akayat kan nga agbalin amanugang, ta ipakalay sa akong ti anak ko ka? Tata. Total! Ahinti ka iti baka. Kati kayat kao, pito abaka ti maparte iti kalay sayaw. Nagadon? No di mo maaramid da ita. Sikat itagtagbatak akas labaka. Ay, maday ti kas talakay. Aklunem ko man ni Edwin kas manugang mau. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Mariin siyang, di ka kumagumurgura kanyak iti imbaga ka. Ngumpud no anakitak damulong alakay mo kan Marcela. Agtugtugaw da iti kaludaan.
Ay, Agsidda awak ah. Tanya nga iti aramiden da ijay. Maririta. Jak amo no patyam. Ngam amo mat, asaan ko nga ugali ti agparparbaw. Wen mare, mamati aken ka. Ngaman niya ngay nga rod. Awan mabalin ko no saanan naragsak kanyak ni Mulong. Anya! Itulok mo, akasta? Anya nga rod ngay. Awan mabalin ko. Tadyak mat maipilit ti bagik iti asawak. No saanan naragsak kanya. Oh, ato iti pulutan niya. Sige, inak pa iti kusina. Insang! Agluto kayo tinay mo sa pulutan mo ya! Bili ba ka talaga kan ka, pare mo lang? Nakasingsing ba't ni bakit mo? Namadapay la sabali akasinsin na ba't mo? Ha? Chicks mo gayam ni Marcela. Ay, kat! Kastala ti biyag, pare litaw. Ha? Kaya't mo asawan, pudno. Kastala ti biyag, pare. Kabayatan na si bibiyag ka, agragsak ka. Kastala ti biyag, ako nata, pare. Angam, pare mo long. Laglagi pambat da ito yung ibaga ka. No dagas ti aramid mo, agbanag kantumet adakas. Anya? Un pare, isuag panunot ka na imbag. Insang, maturog ka di tadatar. Huh? Tadi ka kayat akay da. Huh? Nagsalimuot. Anya? Anya pala na itararami daw. Ay, awon. O sige, tainaklangan makiturog iti buridok ta dita silid na. Sa paim tagluto iti armosar, Ta masapak ang mapanajitalon. Wen, amok day ta. O sige nga rudan. No di na kayat akay da. Mala, maturog kalatan. Tainak makiturog iti buridok ta dita bangir asilid. At datamanan dito kalugdaan. Nagmayak dito ayan ta. Awan ti makadisturbo ka data. Ken awan ti makakita ka data dito Gapota awan ti matatao dito Wen Arakupen ka man, meron pasipang. Sige arakupen na. Ay, arakupen ka. Gusto nyo. Pudno gayam. Agda babae ni Mulong. Kat ni Marcela. Saan nga agparparbo ni Rita? Dagijay damanan. Nakatugaw da. Kat agin inagagda. Nakaluto ka ninsiyang. Kaduwak ngamin ni Marcela. Wen, nakaluto akon. Mala, idasaran na kami nga roden kini Marcela. Tanay, mabisin kami. Wen, sige. Mabit lang tain nakagao. Ayaban kayo nito na nakaidasarak. Oh. Makita, Marcela. Awan anyaman na kiniin siya no kaduwa ka ita. Mayat nga ron ano kasta. Di oray man agnaid kan dito'y balay may. Ay, jakmot kayat Huh? Amang ano matungpak pa'y ti asawam. Anya, daytoy lang tiyawat mo asweldom, Mulong. Wana, ta intud kumot kiniin siyang ti daduma. Ta igatang na iti sidaenda kadagitanak may. Ay, sana mabalin Ingkalaan dyan intad mo kanin siyang. Ingkasubyan. Anya? Ingkan agunay kan Mulong. Kurang dayto intad mo kanya. Anya, subliam? Wana, mala, mutuyan. Makamu ka pa lang iti igatang iti kanin nyo kadagitubing. Anya? Jak kayat niya agapa kami kini Marcela. Isa mo to yan. O sige, mabiit lang tain nakalaan. Anya, ay unay kan insyang. Awan ka di tinakam mo. Aping intod mo ay. Diyak kayat ti apa, Maririta.
Ay, ayan ti panunot day ta asawam. Mas importante pa'y day di ang Marcela ngam da kayo a pamilya na. Maririta. Mala, pautangan ka pa'y lang iti kwarta. Ay na, nujak la pampanunutan dagiti anak yaw. Di ka kumapautangan ka. Kaputa may sakamit adi agpampanunaw. Ha? Anya nga ita, da kayaw ti maawanan. Mulong, ila ko mun ti balay kan ti solaryo, tay gatang ta iti para kadata. Ha? Gumatang ta iti kabukbukudan ta balay. Kwa. Marcela, saan mo tayo mabalinti kasta? Pagyanan niya ita insyang no ilakaw. Sino aya tinapatpatag? Siya? Wano isuda? Kwa. Alan, inkailakon, tay gatang ta iti pagmaudan ta. No ilakom to'y balay kan lote. Pagyanan mi pahingay. Agawid kayo ni Jayan dananang mau. Ijay kayo nyagnaid. Anya? Mala, pumanaw kayo diti balay ko insyang. Total, balay ko mo day tawi. Tawid kaw iti day dinanang kaw. O sige, no day tati ko na. Ay, una yan ni Insyang. Sobrang aramiden ni Mulong ngam agul uli maklatan. Anya nga rod nga ay, kat di namat siguro kaya ti apa, iso nga agul uli maklatan. Nga uray inlakon ni Mulong ti balayda. Katuwa na. Una yan day dya Mulong. Nagalas ti aramid na. Gapo iti babae, pinadisinan ti pamilya na. Anya nga rod nga ay, kastala ti biyag bakit? Anya akas tala ti biyag. Kastala ti biyag. Tanya nga kat saan mo ta perfecto ti tao. Dumteng latta ti panagbasol. Di ko namkit day. Inulaw ni Marcela ti utak ni Mulong. Kastala ti biyag nga rod. Sana perfecto ti tao. Agbasol latta. Adamot panunot tayo a tao nga intad ti Diyos. Di aramatan tayo nga agpanunaw. Kat di tayo pagturayan ti dakals nga aramay. Damat gayam bankbook mau insyang. Wen tatang, nauray kaskasano. Ang gidulduli na ka, di bangko, nauray sa gabasit laang. Ay nasaya at ano kasta. Bayam. Intun malakok di talwa kaldeng. Ikang kanto iti ibangkom, ta isupay ama inayawn. Tatang, Jasawam ngay, kumustan? agdendен na dalatta ka ni Marcela Ngambaybay aklatan tatang. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagik ken kuana no dinak kayaten. Ket dagiti anak yung ay. Rumbang asos tintuan na Bayan yun tatang. Aguma iti kayat na abiyag. Tano siya? Naragsakaklata. Gaputan na singpet dagiti anak ko. Ken adda kayo pay laang kaninanang amang tartarabay kada kami. Nagalas ti aramid mo. Insukal mo amin ti sweldaw. Ita, agsapol ka kanyag iti igatang mo iti naimas asidahan. Walang kay tibaan! Na? Ope, kabilan na kay! Anay ko! Anay ko! Anay ko, tarubam! Ditakan! Saan ka nakasapulan? Awan mo gayam, sir-sirbi mababae, jaski ka! At tao tigat gatangam Insyang. Agyaman na, nana. Adto'y matipagbayad ko. Di umay dito'y istaw ni Marcela. Ha? Gumatangak man iti sabon. Nananita. Apay day tarupam alimita Marcela. Kinabilnak ngamin, ti salbag amulong. Hoy, Insyang, no isublikon ka ni Mulong, awatom ka dipay. Anya? Disungbat ko iti day taasaludsod mo, kat, awata, gaputa iso ti ama dagiti anak ko.
Ngam nagsublikan yak ni Mulong, kat makitkitan tumatlaang dagiti tattao, nga agsinsinarak kayo di takaladdaan, oray sanan. Ha? Kukwam laang ni Mulong. Mangibabain kayo adwa. Agpada kayo nga awan nakam na. Masakitak pa yan. Awan pa lang ni Marcela. Mabisinak pa yan. Madya talaga tibagi ka. Aglaminak pa yan. Pumanaw ako, dito'y pagnanaodan ta. Asikasunak pa ko ma. Pangasi ma. Makamukan itibiyag mo. Pumanawak itamot laang. Agsublikan ka ni Insyang no kayat mo. Ay, unay kan pare. Unay hindi talangam. Adto yun ti agas at tumarang, pari Mulong. Alang, tumarom daytan. Oh, adto iti danaw. Ay, Sige, agigda ka pa ilang dito'y bakante asilay. Aginggat agimbag ka. ay, naimbag lang nga. Enta kinabalang tikim mamang dito balay, pare. Pare, agyaman na kitulong yun Wala, aginanakan paray. Agpaimbag ka. Manumatan nga daw tinapalabas, pare. Nananayan ti panagimbag mo. Pasensya kan pare. Awan nga minti sa balya pagkamangak. No, di si kalanga kumpare. Aguri ka. Anya nga minaya tinapasamak? Pinanawan na ko ni Marcela pare. Insina na ko. Anya? Kantin naglakwak iti lote kan balay ko pare. Awan nagmamaayan na. Naibaos. Gaputain sugsugal gayam ni Marcela. Ay, isuday tantay ko nakken ka, pare. Pare. Ti arami dadakas. Agbanag met adakas. Pare litaw. Kat, kasano nga itan? Kwa, inakagpakawan kinin siyang. Sige. Bareng saan nakakamaten ni tatang na itibunang. Ha? Si puta man na imbag, pare. Tama nga nukaas asa di ilayat dakan ka abunang. Ha? Nagpuskol ti ropam alalakay. Makitam ti bunal ko. Makitam! Tatang. Nagtatang. Ang pang-asiyaw, tatang. Diyo idisuday ta layat yaw. Agpakawanak ka na kayo, tatang. Pagkunan da kuma. Saan ka mapakawan? Iso ako manaw ka, Mulong. Pagpakawan ni Mulong. Iso apakawanag. Anya. Agsubli kami ikan ka, Mulong. Iti maysa a kondisyon. Subliam ti inlakom alutem kan tibalay mo. Saan mabalin mapukaw kan kadayjay gapot at tawid mo kadagiti dadakkel mo dayjay? Saan kami nga agsublikan ka pamilyam? No di mo mapasubli ti tawid mo. Parilitaw. Kasapulan niyag trabaho kiti ustaw. Taagurno nga. Tapno masublik ti balay kan ti lotek atawid ka. Ay, ketuan Anya nga rod ngay. Kastala ti biyag Agtrabaho ka, tapno magunod mo, ti kayat mo agunudain. Pare, agbabawi ak iti ustaw. Jak makasubli iti pamilyak, no jak masubli ti balay kan lotay. Wala, tasayang bet ngamin, pare. Apay kastoy, pare. Panagriknak ket sobramat itan ti rigat kaw. Gaputanas kanya agtrabaho ak iti ustaw. Tapno masublik laang ti balay kan lotay. Ngamin, ilakomutan kanyag tinakagatang iti doble apresyaw. Anya? Ay kat, itam amarik na jem bagak idikan ka. Ati agarami di ti dakas, agba nagtumot adakas. Uwan pare, maamiris ko itan. Kat
Jagayam kayat amapukaw ti pamilyag. Iso nga ramidag ti amin. Tapno agsublida kanyak. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. No agaramid ka iti dakes, agbanag kantumet adakes. Tampok ditoy programa tayo. Kasta tibiyag! Nanang, tatang, agbayad akmanon iti matrikulak inton umay alawas. Pasensya kayon, nanang, tatang. Kayat ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka titarungken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadanin ti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitar anak ka. Padasak ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Ano sandak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang Adong ti regregat mi kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pare minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no anda kwarta ang paray. Agsakit ka magayam. Uwan nga raw nairanranamot pare. Iso apasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Kaya agpapautang iti porsintuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Uwan paray, ay natakil ti porsinto na. Ay, urayan. Ay, mabalin ko siguro ti umutang niya. Uwan hanggang kas itinakunakaw. Dakil ti porsinto na. Sa nabalay. Uray ta dandanimot agturpuson di anak ka. Ay na. Mabiitin paray. Ay, sige ta kasaritak manday tang agpapautang. Malasong rekasar. Anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Ay, Sir Anday. Malasong reka. Ano samto'y balay may tamarmarban. Maminsan la ato doon ay tinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Ano makatorpos ti anak may. Kat madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalinto a mansyon da itaw. Uwan gayam. Oray 10,000 ti utangak, sir. Kwa tata, anya nga iti maikulateral yaw. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi daga na ito'y. Daga iti kakabagyak. Anya? Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasyay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal din ko ati adda. Isunti ikulateral kao. Inayon kumutayin, dahi tayo agkarakrams nga asaw. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas da kita ag kulateral mao? Ay, anya ayat ti ikulateral kao. Ay, amo kun sir. Adda gaya maikulateral kao. Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir.
mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi! Nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagarop. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre sino pa'y kumatimmalaan na nga, no sana siya. Ha? Sa bagay mo't kiti tata. Mala, panawan kayo pa'y Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Ha? Kasarsaritan pa'y lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pa'y lang iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwarta mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 at inted mo kini Ana. Kawin at napapanak. Padwak tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nakmat Ay sanain. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maon. Mapit lang Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarumarak man nga rod mensyaw. Inak man mat agrelax. Tatang, at dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayam, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran nyo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Kasta la ti biyaga. Sa nabalay, tanasingpot ni Sir Anday. Saan anaimaot? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Baunin niyo tanak yo. Tayo ti pangtidak iti kwarta. Ay, sir. Kuyugat. Ay, sana, tata. Makawayas mat siguro nga isiso. Ay, matkid di, Ay, sige nga rod, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak nga umin-inom iti arak. Ay kat padasa pasit lang, met. Sige na, may salatil mo. Kwa. Alan, nung mainom mo rito, itad ko matkantot utangan ti amang kwarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Asin Nakaringkan, loves? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito Ay ayatan ka, Ana. Nakasaganag ang mangikasarkan ka. Diyak kaya't di mag-asawa iti na iti atao, tatang, nanang. Idarum ko taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak nga impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may nana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto agregat, iti sitong da. Kanyat amom no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan na pasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol? Praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusen tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ay, matkit di asar. Husto ka. Kaya no makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupela dito balayaw. Tata, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan nakarenovate ti balay may. Una, awan problema ba? Ayos laang. Ala, ante, di yung pagsardangan ni Insan Ana iti panagadal na. Kakaisuna adandanin agturpos. Ay na, awan nga ron kwarta ama busbaus. Iso ama kiasawa laangon.
Kastala ti biyag, kanakan. Uray atabak nang mutya mga asawa kan kwa na. Ala, naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana, adi na kanoy ayaton di mga sawa kan kwa na, ante. Ay salawasaw mo't na di akasinsin mo. Anya saan? Ay ayatan na. Agim papakipot laday jay. Di kagtanag, Ana. Pagadalan kanto. Ay ayatin ka, Ana. Ay ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet Maturog takit din. Di nagtalikodan Anay ko! Anya ka kadi! Di mo mas antitakyag ko! Masaksakit, anak! Kasano? Aging papakipot kapailaan. Kat amok tumitla apagpatpatayan nak iti kastaunay. Pakipot! Oh, kwartayo, tatang, nanang, sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay na, adda pagpakulot ka. Adda mo't pagpamasans ka. Kano adda sobra? Pagpa-facial ka. Ay na, ay! Ino, dapat masobra. Agpapukisak, agpakulurak iti buok, patikida yan Sige, allowance nyo kanyak na tatang, nanang. Ikan kayo tumanayin. Ay na, thank you manugang may. Nay! Nay. Moving ka, parimen siya. Thank you, paray. Gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanugang kahit. Iti adda mabalin na. Iso agagagay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijabalayo ti pagnanaadandang agasawa. Madama ka nung kami ti pan nakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Maan na tayo warwaras adamag paray. Pudno aya ngayon collateral mo ni Ana nga anak mo kani anding agpapautang. Nagkunamay. Saan met palso day tada magparay. Umapaladag ita agsasaaw iti kakasta. Nay, baruman ti bado yun ante, uncle. Ay na. Gagangay ti adda manugang na abak nang Ay, word ka na kan. Kita am ti rilaw. Ay, nagngina day tao. Intid tayo manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita nay. Ay na. Ay. Intid metla ni Andy day tao. Ha? Kain, day to'y pustisaw. Ay, tay kang inaanak klase ti pustiso day to'y kanakan. Nagmayat sa daya. Aywan. Ay, una yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, uncle. Ante. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ante, uncle. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kan laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao banug sungula day ta. At ka din, Andy. Ay, ada sir. Hanggang nakaturog. Asino kayo kadi sir? Kaya na niya't masapol yung kani Anday. Nabayagan na sapsapulag diawanan ba na lalaki? Dakkel ti basol na kanya. Basaul? Nay, apay sir. Sigo da driver ko na Andy. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya! Manangan nilaw ang lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod na anak ko. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak nupud no abak nang. Ngam agim babak nang lagayam. Saan namot gayam akwarta dagitin inted na kadata?
Huwag nga rod ah. Kasanupay itan. Sapay masikuga kon. Tatang, Anya nga rod nga anak ko. Awatan tayo Pasensya kan. No impilit me, ti panakiasawam kan ko ana. Ay, oray siya. Suri anak ko. Nagparparamag kami iti amam. Anyan, tapadamot lagayam amamirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Hala anak ko. Pagtitinulungan tayo abiyaga, hindi si Kugmaw. Anyang arod ngay. Kastala ti biyaga, anak ko. Ditan gagayem tinagpatinggan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met nagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag.